ngisho ngiyacela emakhosini ungathi makuvela into endaweni zini niqale nicabanga amaphepha nigijime nemaphepheni kuyasilimaza lokho. Amaphepha zinkantolo kusehlisa isithunzi. Likhona iofisi lengwenyama. Ngiyaxolisa ngicela ukuphinda lo musho. Likhona iofisi la ngwenyama ngifunda lokho okubhaliwe phansi kodwa likhona kodwa mina ngithi kalikho. Likhona ngegama alikho. Ubaba naye uhambe ekhala ngalo leli office. Ngebhadi ke nami ngifikele kulo leli office kanti vese ubaba kade ekhala ngalo leli King's office. Angiliphethe mina makhosi asedlunkulu. Liphethwe le eMaritzburg. Premier. Makhosi asedlunkulu lezi zinto zenza ukuthi izinsiza zethu singayiphatheli thina. Zenza indlela yokusebenza eyaphambili kungasebenzeki. Ngisacela ukwenza nje umzekelo wayisho liXhosa labesilo. Uma kumele ngisuke la ngisuke ngikhona mhlawumbe ngiyabekisa mhlawumbe ngiye emkhanya kude noma ngisuke emkhanya kude mhlawumbe ngiye Kingcetshwayo. Angikwazi ukusuka la ngikhona ngingabikile eMaritzburg. Ninabesilo. Kumele yonke into engiyenzayo ngiyibike le eMaritzburg. uNdunankulu. Sekusele kancane amakhosi esizwe ukuthi bengene ekamelweni lami bengitshela ukuthi ngiyikhande nini ingane. Lapho siyakhona. Kubuhlungu makhosi asedlunkulu kodwa isimo engiphila ngaphansi kwaso lesi ngiyisilo ningamakhosi. Makhosi kunento ekhona ethi mabeshaya ikhanda makhosi bayeza kini emva kweni beza kuyidlunkulu kunqona. Kufanele sikuvimbe lento. Kumele silwe nalesi sihlava ngoba nina besilo akusebenzeki. Upremium engathanda ukuthi nginyakaze angizukuya ndawo. Ngeke nginyakaze. Kunzima kakhulu nina besilo ukukhangezwa uyisilo uyinkosi ebese kuthathwa ioffice bese kubeka ubuso bakho kuthiwe nanso ioffice khulunywa ngento engekho. Alikho nina besilo leliya office. Makhosi asedlunkulu ngiyakhuleka kunina ningabalingani bami ningubo yami. Ngicela ke sibambisane ukuthi mhlawumbe yona lengwe yama trust akube yona esiphethe namhlanje kuphele indaba yaleli office kukhulunywa ukuthi zonke izinto zethu zibikwa lapha nakwangwenye ama trust ngoba alikho leli office. Nina bendlovu ngikhulunyiswa ubuhlungu ngoba kwakulo leli office istaff sami sibika khona eMaritzburg istaff engihamba naso. Kwasona lesi staff engihamba naso siyehliswa nje siyenyuswa uthi kanti niphethwe ngibani nina? Awu welcome siphethwe eMaritzburg. Buso yabantu abayikho ke yonke lento le. Ngiyakhala makhosi asedlunkulu ngiyazi ukuthi iningi lenu lokhu kanikwazi kodwa ngithi manguveze namhlanje ukuze nibe nesithombe se-office nesimo ngoba amakhosi ayafisa ukuba ehlangane nami kodwa kuleli office
akwenzeki akhona eyodwa inkosi mina engeke ngayibona yathi idlule ngase office kodwa amakhosi mefika thuhambe e office ubona ukuthi oh amakhosi ayadukiswa manje into engizosuke ngiyenze ebuhlungu ngizoshiya ifone number yami yocingo la sekuyindlela ngiyibambele mina mathupha manje nakho nje ngizokwenza amakhosi asedlukulu nina besilo ngicela uba ngiyakhuleka amakhosi asedlukulu ngiqhubeke ibudget nina besilo ibudget nakho futhi King's Office 70 million ukhona kodwa 70 million enubona amaningi buka nina besilo ngiyakade uhulumeni ngifana nani makhosi asedlukulu lo 70 million nami noma ngisho isabelo esiyiso kodwa ngathi kulezo indawo 70 million nami ngifana nani makhosi asedlukulu ngibone ephepheni nami ukuthi awusengino 70 million manje bathawu imali engaka kodwa izokwenza ukuthi ngibanjwe inkuzi ngoba kunayo le mali makhosi asedlukulu kubuhlungu ngoba isifunda asikaze size kini njengengwenyama ukuzokhuluma ngalesi sabelo mali ukuthi ingiyani le mali izosebenza kuphi kanjani uma kwenze njani akaze befike kumina kodwa ke sizoqhubeka makhosi asedlukulu bayazazi benzana ngizokubabeka cala futhi mina kodwa nje hayi anginawo 70 million mina bendlulu anginawo nazi senabanye nabesilo ngiyoze ngibanjwe inkunzi kuthiwa noma kubanjwe ingane zami lapha ekheti ngisho kuthiwa kufuneka isabelo mali kanti anginalutho nina bendlovu